abo ang asumsano division bolta asumsa ang onek kisu wan sogoino wa sokro wan sogoino mane ani ang decision manakha tipe bodol mane ang aina asuk sinai hinai ang secretary general Tamoni apot bo Yakarkha angke mothan hoite bang Yakarkha bagi ang 13 tarik June 2020 WhatsApp ni bising tike sini official group ani resignation letter na rakha angke ang audition mana mani karan ngakai ang kuno mothano hamje gya ngiya motha kuno kokbang na iya angke mothano chaja gya ngibuya ang saksak no soka je tabu ang puila je tibebo hapmani tibebo phanyan sakang jetang tibeb ni somonde je ideology saimanka phiang apro je ojaga jeta ojagni je leader bomhai aptireng nang asuk jasai kheliya angke ang tin tabuk sini madam pike jomatia bono bang hamya sanane thangya tamkhe public rock saimanam jungjak khaje asuk ojagao otipebo contribution khaji chakri bakri yakaroi libraries nawi samang tang tongani ulobo tangi phacha Yakarkha ne kabang lokrok sunghoka tpf ni je members tongnai supporter tongnai borok sunghobai kha sinam sungjak baikha haini bagui ang ani khani kokno tangyang ma Yakarkha jehetu nor boss mane anapun khayo ka sungnani bagui kok sanani bagui angke o public ni je sinam sungjak tongmani angke public rok baksa comment hamya jeta khai tongmani ane against borok no bang kisa message na mane renani remani bisingtei ang tangai tpf ma Yakarkha abo sanani sakang ang bhaike tpf join keke abo kisa mane sitai tongo bhaike join kha angka ang agin simino dofani bagui samang khani bagui dofani adhikar sini man thai man ta mayang tongmani abo manani bagui samang khai phai tongo 2010 ni simi ang kaisa borok ni man thai soktai ni bagui je kaisa organization tongo human rights organization nai borok people human rights organization amothawo ang at bosor moto ang jagi khati phano karon chindo phane bagui ma adhikan bagui kok sanani khaiman jagi khati phano ang je sep sama pro khai phayo tan bang himale dofani bagui hamjakmani tai dofani bagui khainam jungmani adhikar sini bonji tongmani abon bagui ang kok sanam jungo ang siring sing tongmaya hain bagui apron jimino ang dofani samang gadal jak angke borok people human rights organization tongpro 2012-13 rogo apro sung sini kisisa chikon mikon pana achievement tongo abo hungke tabuk yang jirainya mandai kesaro uttor joynagar ni kaisa jaga tongo a jaga sini borok ni pray 300 kani jaga abono sarkar IOCL FCI godown tai TSR kem khani ni bagi already proposal khaiya jagao jaga taka map khai already borok ko khaijak okay sing jokhon te singjo jehetu sini borok ni adhikar ponchi dong khaka abono naini ni bagi sing khwang tisana bagi tiar tongman ba sing jokhon te khana kaino aro thange sing movement khaika sam khaika abon pore ajaga tabu IOCL ni bangka tai ni FCI ni godawn TSR kem ro ngimaliya abo jodi ingkhakai sini borok ajaga o tongmangla khamu 300 kani sini borok ni jaga angka am hai kise mese achievement tongo tai kisa ayang thalsara gobindobari eta soilengta samonu bukhak kaisa norok jotong saimano by the by asomoyono je 2000
10, 11, 12 amhai jorao no firing range khainen hene sarkar proposal tubjak firing range sin borok ni prai 32 ta para khobui sini borok ni ko jaga wata ko firing range khainen bagi proposal to mani aro bo sangthangai sini international human rights ni je samtangnai rok borok phaikya borong tubuka ajagan borong no awareness khai aro bo tabuka jaga bo apato stop mane aro tabuk firing range malia ai mai khai tabuk sini yang ko takarjula gabo site bo sang chikon movement khamen bising dipano jeta sini odhikar no manani bagai odhikar bonchitong tomane awan manani bagai chikon samung khai taburom di sini gabo jam chayo ajaga bo Fatani borok mana wan jai borok ajagawo sini borok ni jagawo rubber factory khungnan bage already 2 crores borok spend khai pekha aro nok tok tangai ni koto kisu boni samur khani abono bosang sini oje indigenous right no sang abono follow khai abono tikhe indigenous right no ko abon bising tikhe sang aro movement khai public no te movement khai ajagawo sang abono uthogiki mangkha amai ketebo chicken mane amai sini je dofa depriving tongmani sini ha sajak tongmani apli rogo chung chicken hingke abni sate ang jepro bps aro tongga pro asa joint action committee hini baga tongga gor lao joint action committee kabang ma thamidi kaisa joint action committee ajagan bang kaisa khorsa finance secretary tongmani apro sing agor rago tabo ko se bina kasnan bagi movement khale kya hingke from machine borok from projects ko mani rap khajang mani justice na bagi barna justice na bagi am movement no kabang ma koto kisu khaile ke hingka abuni sate ta kaisa jagao ang gadal tongo chini agortala no kaisa astabol mato panti sporting society ni kaisa organization khajak tong ajaga bo kabang ma officer kotor teachers officer ni engineer doctor am herok tongo ajaga wani ba ang vice president tongmani hingka aro am thani bising tuibo dopa hamkrai sini social activity social work rom sin borok no chobana ne sin borok no ni ri chumbak na ni bani ni somoyo bipot apon na konani am herok samungo ang agini simne gadalja ngatai sini borok je pura achievement mani pheyo jemon tabu lokhitariang no joton saima no football thungna korang Tripura ni ngai ko thang phaine China o thang phaine bono felicitation khaikesang abro hingke amai tebo kabangma torno je Tripura ni khoroksa o ko राष्ट्रपति पुरस्कार मनी फैनाय गन्ना सरनि बर्नो सं तुबु फेलिसिटेशन रखाय के आम हेरक तार माने आं साना मेकम हाइसे जे दफानि बागै तान तंगो दफानि बागै सामं खानेन मुसुंगो आम हाइ सामं खाइ तंते एक समयो ताबुकसिनि आं ताबुखाय माने आं भाइके आनि को अतिपेबो याप्रिसा फाइका आबन आं बैकग्राउन्ड साइतंता hingke sini ta Victor Mandai tabu sini Mandai ni nata kore khoroksa sini Sarsudir po khoroksa gazetted officer borok ano borok bai tang agi no sini laija hingke asutrebo ang human rights samtang tongo hingke borok ano dofani samungo dedicate khaye sagri khate dipano samung khai tongo nogoi borok ano so mane phona nine ngo hindi kaisa program khairi hingke bor anak samani balok tong tako jemon 2015-16 rogo hingke tambopti program hingke bor sama por patal kenjani program hingke bopti be hingkang tamno kamu saime ko hingke PPF je 2014-30 Jun asemen abang saime mane abna sang khel na jaga tas mane hingke borok saka samang topana ani sinang rogo program khane bagai ngapro initiative na jaga tlang jaga hangke by 2018 ni May mas rogo nong khana apro kaisa sebini against movement khane bagai TPF ni ngai tabo khomlong ni narwai tongte holo ajagawo ang invite mani thangka apro ang on behalf of Panti Sporting Society ni Vice President yang thango ang to joint action no tongo human rights tongo ang apur human rights ni ngi ang thangya
participating society ni vice president seba ngaja thangka nangka thangka ka apro adino sini madam to lot komo ang kise poka tai TPM ni tabu leader sanga ro motamoti tongbayo tabu sini da victor nangro sini sudriba botong bor nangka apro TPM ni kok asek kaham ka busi beya pala tabu kisa busi bu khaje omo do phan bagi samung tangnai bodol nangka do phan bagi samung tangnai bodol je sebini kasona bagi movement khani bagi kok sablai mani hangke adina meeting thang phaiman pora ani kisa bising yapan kisa idea ang mukha TPM ni sonmonde abon pare tabuk sini da victor tabuk sudiri babo songai malai borok bai malai bun thani ang te bos haiman kha TPM ni ideology bokti nga borang ano sai khnar ka TPM na ideology khe omahai tambum hai tabuk bo ain phatani phaijak je tabuk pro Pakistan hai ka Bangladesh ni je illegal immigrants or sinoro sarpa sai kam haina ro tabuk barni sambudini mutabek borok ajaga nagorik ni khu abono sung India government thani an ko mane andolon khai movement khai abono sung supreme court case khai ke sung tago phatani borok no ajaga ni rohri sini hano sung dakol khai mangkho illegal immigrants free Tripura khai sung sini hani odikar mani mangkho abono tei movement OTPF hangkai sambudana ragi samu hangkai aboni ideology hangkai illegal immigrants free Tripura our land our rights pula prong asuk abrong asuk ko chaimeya hangke abon prakang barni Indian constitution ang mane jeto abo aini chapter seba hangke Indian constitution ni article number 5 article number 6 ono study khai nei kya hangke tai article number 325 326 up to no study khai nei kya hangke study khai naman par kubuno angkani bakhaw hapka jeto ang dophan bagi se samkhai tongnai mane dophan odikar ni bagi mane sin borok ni man thai sok ni bagi samkhai tongnai ba agi tong chikon mikon samkhai tongo chikon mikon achievement mo khai kya angkom ba tebsa ka hamla ni ani bakhaw ang chongina kha hangkai am hake chong namane pore ekdin salsa agor tawno kaisa meeting kaisa jaga meeting kha ang ba jaga thangka hangkai apro meeting o khanai phekya apro agartala o kabangma borok tongo agartala ne jesa ki khani bodol tako hangkai apro ang samai tangbuya ko next time jokon thangporo hangkai chini sudiri babo song kada victor song o movement o jaga o mothaw samung tangnani hangkai samai tangna nango buchu juri nang samai tangna hangkai mane samung tangna ka samai tangna hangkai apro o mothaw ang samai tangna ko samung tangna ni apro samai tangina ka jokon to samai tangman pore hangkai no yang khumulung saito khumulung belbari saito kaisa awareness camp thangka hangkai awareness camp thangkai no ang saiman mane mandime tike mane apro speech rok rnani jangkha hangka pula apro tang ideology no kaham ke buchi sugya ba je buchi mani am hai ke ang ko am hai ro ke cheng mani ta ko hangka pula apro ang sini je borok ni bising te ang hap ka pro ideology te ang clear kaham ong bai sang sini dofa orani illegal immigrants ron ena sini bising te ro hori bang hakai borok no jaga ni odikar bonchito khaima hakai sini ha sini ya phau phaiman ko ideology no ruguna ang sang tang dong kha hangka abon pore ekdin salsa abo to dead rok mutu kori kha hangke meeting o thangka je bo central committee ni meeting hangka central committee phano abo kaisa kota mane asa top level ni central committee apro thangde president bai malai kha sini madam bike jamatia hangka am hai khenno omothawo involve pung thanga ta ko hangka ang apro ang to ideology na hamjagai ang ani bkhawa ekdom chongi pekha je ai amunang samung khaisinai hangke samung khabo khale kya sang onek kisu mane hor sal thuya ko wati pante hinya kari hopung mane hor nini hodi bor korni ponjosang awareness campaign khale ka drap khale ka abrang sakri khaitong ko sakri yakari ko karon tangi male o samung niji nodi kan mo samung tangnani ba sakri khaite dipan khaimano hangke sakri khaite de je manpuro nini ang to khoroksa teacher school sutingman pore je manpuro samung khayo
কোন pro je school tha nang ya pro ba samung khai mo ke phai dong mani ke om hai ke kabang ma ang sung pula hab drobo yang omopur side yang telamura side bo khago asuk mane jak jom bo ki mane borok asuk mane phaya ko mane asuk wariya ko tipia ke jokhon te sang খুব মানে পরিশ্রম খাই ড্রাইভ রেমানি বিসিং তৈ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন উরাম খাইন বিসিং তৈ কাই ফাইকা টিপিএফ কাই ফাইকা बर खामजागै फाइका अम हाइके सामुं खाइलायै तमां लखां वान सका अ सामुं तो बेलाइखे काहाम दफानि बागै दफानि सामुं तिननि सामुंबा गमा आं सागिर खाइते तिले खाइमेया कारण सागिर खाइते बुस खाइमेनैबा नों डिउटि खाइमेनि परे कय बोसोरल' समयमान हंके आं दिजु नायबेख्या आं साख्रि याखारि अ सामुंगा हाबसिनाय या याखारखा आं साख्रि 2019 नि जुन 2 तारिख ताबां साख्रि याखारमानि 1 बছर काय दंखा जुन 2 तारिखआव 2019 नि जुन 2 तारिखआव आं साख्रि याखारखा साख्रि याखारि फुल डेडिकेशन खाय अ जागा सामुं खाय दंखा শুধু চাকরি याखार खाम सिमिया आने माने आबोतो मथास अ सामखाने नंके रां पैसा बायसिनाय हजार रां बायसिनाय শুধু आबो सिमिया लाइफ रिस्क सिनि जों जे सामखाय थामाने बेलायके लाइफ रिस्क कारण फातानि बरकनि एगेन्स्ट इंडिया गभर्नमेंट एगेन्स्ट से सिनि अधिकार बगे कक सानानि आबो जत बरक माने साना थागाव माहाय आन फ्रेंड नि बरक आन फ्रेंड सर्कल नि बरक सपन आं बै समायाव कक सारगलि तान बगे के आनि गाना फाइके बरक अ फना बै बरक सिनि जांगानो माने बरक माने फना बै सिनि जांके अ फना आमहाय मनि मेंटालिटी नि फानो बरक समय आं बै मालायनि मुजुं जागलिया तार माने अनेक लाइफ रिस्क आमेके सामखाय डेडिकेट खायतो माने आउखाय आइडियोलॉजी दा फेरमा कलाइका तामा बुंतै वानसु आइडियोलॉजी तो फेरिया हंके अमाके सामखाय तो माने डेडिकेट खाय आं फैलानो साका जेता आं तो आइडियोलॉजी हामजाङै फायो हंके अ जागानि सिनि लिडार हंके सिनि पीके मैडम ब हंके माने और फाइमेन परे बा फायानि सकां ब आं 1.1 लिडार आफुर आं 1.1 लिडार मीनिंग चंगिना खा माने आं सीमा जरति साइमान खाता को जे अ जागाव माने अर्गानाइजेशन जे जतनी मत माने सेल कमिटी जतनी मत नावइनो आबनो फाइनल डिसिजन रायरनाय आबनो 1.1 लिडार ने आं चंगिना खा गा किन्तु ताबुक इदानिंग ताबुक सिनि मैडम बसराय के साका टीपीएफ आसाइमनिबो खरसा लिडार बायना आसायो खरसा लिडार नि माने वानसंबै आसायो अ जे टीपीएफ न तै तंनायबो टीपीएफ नि लिडार टीपीएफ नि प्रेसिडेंट न तै तंगो गा टीपीएफ नि प्रेसिडेंट नि कक न जागा फाइनल आबो तो आं मानिबो फाइनल क जागा बाक्साबा आइडियोलॉजी न हामजागै फायख्या बाक्साबा किसे मिसे बरक बांगोनि हामजागै फायख्या बाक्साबा प्रेसिडेंट को पीके जमते हामजागै फायख्या बसराय साका जेता जे आइडियोलॉजी न हामजागै फायनाय र बरक और टीपीएफ नो टीपीएफ फायके फायदि फायै और साम तांनानै साम माने सुबाना सुबा फायदि किन्तु अ जागाव टीपीएफ नि जे प्रेसिडेंट एटा कक सामानि आबनो फलमा खायतनाय आबनो मानि मा चलनाय आबन बादे ते केबनि कक नांगिया स्राय हंके तेबके कक जेता सिनि मैडम अ रिसेंटली जेता सामानि आं आबनो ताइखुलगै साना थांलिया हंके आम हायरक हंके माने आनि बखाव आं माने गसि नाय मालिया ताको जेता मैडम सिनि अदिनो कायसा माने बजे स्टेटमेंट माने व्हाट्सएप नि को मीटिंग जेता 13 तारिख व्हाट्सएप मीटिंग बजे कायसा स्टेटमेंट कक सामानि आबो आं हजम खायनाय मालिया हंके अ जागा वासक डेडिकेट खाय साख्रि बाख्रि याखारै हंके रां फैसा खरच खाय लाइब्रेरी खाय सां थांमानि फलेबो हम हाय जुदि कक खाना खाय आं माने आनि बखाना माने हजम खायनाय मालिया तानि बखावा कक न हंके आं अनेक वान सका हंके वान समनि पर आं ना आं कारण मुभमेन्ट खाने नंके बखाव
fan dong na nangnai bakhawo energy dong nangnai gang bakha ani bakha mane soilia thanga ta ko mane ani bibek ano so logirilia han bage ang resignation nan bage ang decision manaka resignation berkha ang kemna hamya saya kemno ko o dolo mahing laikha omting laikha rangsa laikha ba o jaga to kuno nini budba sanan mukuno ko gre karam TPF to bud sabase bodol bud boycott se bodol jotini bodol sini choba success nge sa budba sanan kuno orong ko gre mane bud boycott ko jaga nini budba salai emonte emele sakla ban ni sit sakla nen apti kuno ko gre kuno jamila gre mothao anga just president ni je statement bini je kok bai ani bkhao belaike abo agat nangkha haini bagai ang yakna ne bagai bai dongkha angkai angkem do dusprona thangya गाबोनो पब्लिक ना हमनो सानामो जों जता आने ओ डिसिजन न जदि केबो बुल मने खाइ जदि केबो बाक्सा ओ सोशल मीडिया रो जता नुगमानि अन्य पार्टी बैसे पाइजा खाना अन्य पार्टी नि रांसा खाना कत किसु गोबां माने आम हाय आबो तो कमेन्ट खाइने न आबो खरसा कमेन्ट खाइने नों माना खाइमिया नों डेमोक्रेटिक कान्ट्रि खरसा नि बिन ओपिनियन शेयर खाइमिया ताम खां आब्रं न आं सानामो जों न खरकसा दफा नि सामं खायनान हनै चाकरि बाकि याकरि फायनाय आं जुदि चाकरि याखाया हंखाय जेफ्रु चाकरि याखारो आपुरानि 60,000 आनि सैलारि हंखाय आनि चाकरि ताय 10 बोसोरनि साखा दं हंखाय ओ 10 बोसोर आं जुदि चाकरि हंखाय आनि ताय 80 to 90 लाख आं माने आनि बेतन मानखाङो हंखाय दफानि बागै सेक्रिफाइस खानिन बागै न आं उबनो माने सामखायनानि बागै सेक्रिफाइस खायफैया हंखाय अमहाय बरक बुइबाय पाइजागि दमान आबो किसा जतन माने वान सगै नायनि दरकार दंता कारण जों हायनो फजा नगो दंदतै कमेन्ट काम हामिया माने तांगै अमहायन खाना आबनो एनालाइसिस खाया विनो आलांगनो फाजा कमेन्ट खायखिबो ओमफ्राय निनि रेजिगनेशन का आबो अफिशियली एप्रुव नंखा रेजिगनेशन तो आंगानि रेजिगनेशन लेटर रखा official WhatsApp group ni bising tengke president ya bang roka WhatsApp o angka abo to borok accept khane khaya abo boni metar ang to resignation khano rakha tau moharaja no je TPF edisini administrator mar nai khane je demand khai tong mane abo ni personal opinion tang abo ki moharaja ni bagui eba chini Tripura ni bagui kaham da hamya ni ne monjo abo kayam hai ang awani opinion sang share khane do tabuk maharaja no activity sini tabro ne pandemic jotoni pa sak 6 mas ba 3 mas ba 12 mas jeng mani alaga wo bono episode saman bagi tabuk from the TPF jeta mane andolon khaitong mani ajaga ni ব্যক্তিগত মত kai amahai tawna di do যেকোনো ইস্যু যেকোনো ম্যাটার जों যেকোনো কাইसा सामु थांनानै सागां जों आ सामु थांमानि जे बिनि रिजाल्ट भायिं न नेगेटिव पॉइंट ताइ पॉजिटिव पॉइंट जों मा वान सबो जारा आं खरकजा आं साक न वान संनो करनै गसिया आनि व्यक्तिगत आं जे वान संनो जाको आं पॉजिटिव मा वान संनाय नेगेटिव मा वान संनाय हंकाय पॉजिटिव दिक दिया जदि नायखाकाय किसिजा पॉजिटिव दिक दङ जेमन ताबोन दि 6 मास जराति फानो ताबो गाजागाव बगारना सखाकाय जे ताबो एडिसिओ किसमिसा तंमानि बेनिफिशियारि सिन बरंनि जे हामखानि जे कोनिनि फान तंमानि आबो ठीक मते युटिलाइज ngनि मानो सिन बरं आबो माने आमि सुबिदा मानि मानो हंका कायसा पॉजिटिव हंकाय जेहेतु जागावो एडिसि हंकाय सिनि बरकनि जे साक बाय साक नायखल जाक सिनि बरक बाय बरक सिमि जे इन्डिजिनास बरक सिमि जा जागाव नायखलनाय बुद रुगु सरकार गठन खायै आरो नायखलनाय सिनि बरक नि बिसिं नंना नांगो हंका आ अधिकार जेता कमाय तंगमानि ताबो जिकेरावना सगुरि सिन अधिकार आबो कमाय तंगमा हायं तंगो माने सिनि इन्डिजिनास राइट न आबो रेसपेक्ट रिया हायं तंगो हंका आ क्षेत्रे हंका बगराना सगै बगरा एफानंथं जेकोनो खरकसाना आजो रखा आबो माने आबन बागै मुभमेन्ट खायमेन आबो पॉजिटिव दिक हंका नेगेटिव दिक दिया हंका माहाय तबरम दि जों जतन सायमानो एडिसि 36 यार काय तंखा 84 नि सिमि चेंगै 36 यार काय तंखा
hingga o 36 years so oro je salok nai ro abo to phatan borok phai ja chalok phaiya oro 1G phai chalok phaiya ba phatan borok phai chalok phaiya rom di somoyo administrator jeta chief executive officer CEO abo khoroksa India ni IS officer abo ungu hingga jaga o tabo sarkar gothon ongoi je kono political party phano sarkar gothon khai sin borok na jaga chalo ar phatan borok phai chalok phaiya hingga bo indigenous sin borok na jaga chalo hingga 36 bosor ka kha hingga o 36 bosor ro sin borok chalok bole buni borok chalok phaiya hingga singmo 36 bosor ta munukha যদি এডিসিন বিসিংসি চিন্তিপ্রা সানে হামখাই যদি অঙ্গৈন তং হাকাই তাবুক সিনি বরংনি বিসিঙ্গ তৈ কাহামা নইয়া লামা কरै কারেন্ট কरै নক কিছি কেপলা তংমা তংমনি স্কুল কাহাम কरै सराय रक औ बिसिंग थांगाखाय तै नंनानि करै सराय रंनि लेखापरा करै कामस्लै मा चुमिया आम हेंनानि तंला खामु आ 36 बसरनो आबो ओंखामु किन्तु सिन बरंनो सालो hingkai tabo 36 bosrose nang edisino jeta chini borokni nangmani moton develop khaimeliya unnoto khaimeliya hingkai o 6 maso pandemic jorao oro bobagrano tui bogra phan chongkha tamlo khaimane bobagrano ulta haingi mano jeta bobagrano jaga 6 mas bogi asugur kokni kok aphan asugur kha 6 maso to kuno khaimane ko ya singjotono saimane tango edisio tamole kosin development bagi samung ko tongba phan tongba tabo hangka 6 mas le boba gatam khaimane ba hangke negative point obuno phaimano jeta oro boba garana asuman phare kono development khirei kono ngo khirei hingke yasi churi mano boi boba garana point asuri phekela bu kun khaimia bla hangka boba garana bagi negative point ya diba 사회적 네거티브 포인트 그러니까 아버 심이야 자 그럼디 부니세 함야파노 신이 버기 부바가 신이 티프라 사는 버기 부바가 정번은 부바가네 자가는 선만 르타이 그러니까 그럼디 에디시오 번호 꼭니꼭 아파나 아스고로 가 그러니까 타보 에디시 사베나 쫄리 캐비넷니 타보롬 니티브라 사카네 캐비넷니 호이티아보 쫄리오 aboni hadi thangi choliu mane angko jekono fan dan kota bisu ta phano chung direct fan mai akho angkarom de edisini je chairman phanang de si mane CM phanang kha chief executive member phanang kha borok mane cabinet ni tabu state government ni je cabinet ni chief minister no bo jeskai phano mang ko respect mar nai sarma nung nai taborom de tribal welfare minister bono sarma nung nai hangke khoroksa raja tei jodi aro bono sing chairman ko hanjas haino 6 mas moi chong thakai abo ani mote hangke sing raja no mane opman khaima hai klai jago mane bangladeshi oro to sing joton saimano bangladeshi si mukhyamantri thong khoyo bangladeshi biplop de mukhyamantri ni tolawo bo samung tangmani hai klai mane jikon ma klai hangke bono sing যদি ন বন সং আসুক নানি বাগৈ ন বন অধিকার নানি বাগৈ না আন্দোলন খাঞ্জানি হাকে তাবো বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী অবন এনআরসি নি বিসিংদি তাতার নরৈ অরসিনি বগার না আসুক নাং থং হनै আন্দোলন খাইমাংকে আবো গথগো কিন্তু 6 মাস নি পেন্ডেমিক জরাও 6 মাস নি বাগৈ বগার না জাগাও যে তুমনি মানে বন রনাং থং হই যে মুভমেন্ট খাইমানে আবো আনি ব্যক্তিগত ভাবে আং গথক জাগে আং জায়গা তাকাইছে নুক জাখা आं tabuk TPF Yakarkha TPF ang kerikha o jagao oje okobo oje metaro buwa karana edisio asungnan bagi je movement ni metaro a jagao ani byaktigoto ta ko ang nukmani aro TPF ni mothani drawback hai nuk jagao tam bagi himale TPF ni ideology to oro sung illegal immigrants free ane NRC ni movements NRC ni bisingti phatani illegal immigrants borok no jaga ni kari hoi sini odikar no sengnana ni abo sini main mane ideology ঠিক আছে our land our rights edisio buwa karana chongya phano sin borok no chongjagi mano tagrom diom hai edisio sing obo dabi khaimano
ADC ni tabu famous ni bagai rom de IS officer rok sini retire IS officer monophan chongthung he ke all political party ni kaisa go mane committee gothon khaiye borong phan chongjakthung sing abu dabi khaitu dabi khaimano hengke ojang abo tabu ani je ব্যক্তিগত nukjangman hengke tabu buwa garano ojaga mas marna hene andolon khaimene abo TPM ni bagai drawback ta kaisa buwa garani bagai bo abo negative point phaimano tan bagai himale buwa gara bo goda gosi gosia abo to sungsia tango sung media rogo nukha tai bong ni Tripura mothani je tini sarunjit bo press meet khai samani nukha je TPF ni ko buwa garana edisio asungane bagai buwa garang gosia ni samar nukha buwa gara bini Facebook page rogo ko wang ngo mane gosia rogo ni bo nukha okay je jaga wo buwa gara se gosia a jaga wo ono mas marna hene je movement khamini abo ani calculation ani calculation abo ko thok jaga okay haini bagai buwa gara ni negative point phaimano abani one shot mani okay o jaga duita point tabo jara intellectual jara ini wansona khang ro bor ong hai wansugui mano wansugui betong cinti bara sarong bisingo baksa buwa garana edisir khatamba sa sable nei phat chaka wansogo mane short time wansogo kintu deeply ka hamka wansoka ke 80% morok no obno mane negative nei wansogo bhaike nai di oro buwa garani matha tongo Tripura matha singjotono saimano engka buwa garano oro edisio asungnan ke Tripura matha se movement khane tongmani kintu jaga Tripura matha movement khai hui TPF se movement khayo engko jaga ma henjagi mano hanjagi bo tongo je chini intellectual rok wansana khang rok je bo TPF ba raja najen sebla suda bo simiya engka raja bo ma hai hanjagi mano hanjagi bo tongo tabo soi mas ni bagi phano raja ADC asuna mujung se TPF ni atal ni modol no o jaga movement khairo chukli phano khana rang phaisa re phano ko khaikena nei wan chogi man engka bo TPM ni bagi bo mane drawback engka buwa garani bagi bo negative point abani ব্যক্তিগত wan chogmani ka engka abuna ang ko thok jagya oboni yagulo kono bodollo kono organization samangtangani kono wan chogi tangai berko tangai mathang tapsa jorang mansuk yako tanbag himala ang tabuk se mane yakari ani bakhaw ang jeta ko ani bakhaw jeta dukhonang mani ang jeta hojom khaime ang jeta dukhman nang mani ani takphan chapaya ko abnu ti ang mansuk yako tamkhe dofani sam khaina ni bakha dhanang ba wansuk jakba ang tini mo thawa khabi khaya pano ani saksak ব্যক্তিগত pano je khaima pro khainai ba sini borni bagi odhikar mayang thaka ponjitang to kapro ang mane saksak pano mane nokotong ti pano ang amai samro khainai tobo kono mo thawa khabui sam khainani ani tabu phano jora wansok da kri kho ar bobishot jodi je kono mo thawa khabui sam tangnani ngibo ang mothane ideology no kaham ke nainai je ang tabu mothani je ideology tabu ang oro TPF phaimani বিদেশি শোষণে হইতে মুক্ত মানে ইলিগেলি ইমিগ্রেশন জানানি হরি এনআরসি বিসিং তুই যে সামুক মানে আইডিওলজি না আং হামজাগো হংকে শুধু আইডিওলজি সিমিয়া আং মঠানো যে চালাবনাই যে আরো যে লিডার বনো বাং স্টাডি মা খাইনাই কাহাম কে স্টাডি খাইসা আং কোনো মথাও ইয়া প্রিয়া আং তাবো আমনতি ওয়ানসো গিয়াখো কারণ আং জাগাও আং তিনি অজাগা মানে ক রেজিগনেশন মানে হংকে আনি বুলনি কারণে ang tambul khake amale ang ideology ni simse ang hamjaga study khaicho kintu leadership or je bobtui mane sab salok tong abnotui ang puila abono study khaiche gya okay haini bagi ang ani bulang sikar khayo obro ang je tini oro resignation nai thangmone ang kebono tu khaina musungya kebono allegation khaina musungya bochaya bo ang kebono khaina musungya ang sak no ang bulgoshu hain bagi ang lokor no kanya musungo norok negative comment kanya nisikang kisa kangso wan sokdi dofani bagi samung kanya ni nokne borok ang dofani bagi
mo thangi khaime apano khaino tongnai abunang sini lokrokna message namu song ngai tai ani je fan circle o TPF ang samung tangphaiman pore ang je boroni thani mane TPF na ideology no hamjagui ani bising tikani yak tikhe je contribution khainai borokno ang be hambai namu songo tai bong thanang nakar sanamu songo je borok ano jaga one shop mani je jaga mane continue no kaham ko samung tang ni kintu ang boni expectation na narmalia ani bakha comfortable ang khalo logiri melen bagi angke bongni je contribution khaimani je abro sam kaham theba jakha jemon NRC case khaipur theba jakha angke tai ani je bodol tongnai ang je tabu bodol yakri family TPM ni je leaders tongnai TPM ni je supporter tongnai TPM ni kabang baksa omo biking kha bodol mane kabang borok phun khaikya sar nor sakri khaka sang tam ka tongsine bakha pathagia hangkang borok no masaka abo to TPM no je chalo tongnai boso Simon chinai hangkai TPM ni je president bono no sungsiri norok ang tini tangi nongkhoka tini Victor no tangi suspend khaijaka hangkai tabu Chini sudir sar bo tangi nongkhoka teibo gotongo khoroksa engineer tai khoroksa physiotherapy doctor boto oro dedicate khai samung tangnani bagui boroi khoroksa physiotherapy doctor bo khorok wani chakri manja Guwahati waisa Delhi waisa wa chakri yakari resign dise o resign dise o samung tangan bui phaimani kintu aborok tabu sindogi kari o TPM mothau kari angke hain bagi bakha baijak TPM ni bisingo tako gang borno obun sawo obo TPM ni president no normal sangnai tan bagi omhai ang nga bon uttor nai karon abo ang uttorna ni kuno khomota kari ani sago kari karon ang mothau se kari khaba ani bakhaw ja gosli ang ron nokri phekya angka ta sang sini president no kisa obo message nam songo request khanya mo songo mo thano chalongani ngakai sang somoyo inspirational motivational jeta kok samani rakha saya kare boku bakaham baike khorang kati beke kok ma sanai bodol na tiduli tanani bagai thik ase one common one leader phaipano bodol na tiduli tanan bagai somoyo kok mane jahate kebo kha nai atui mane attack ni atui ke ko kok saka ke mo thano mane karakhat langani bagai mo thano karakhat langi thang manana amai ke ang Chini president no ko message na mo jongo request khanya mo jongo karon Chini bororo one choka je TPF ni bising tui no Chini tabok je TPF ni je ideology ni bising tui sang Chini odhikar no mannani Chini hawo je phatan borok phaitang mani abo no NRC ni bising tui sang borok no jagani puila detect delete detain deport Chini TPM ni je ideology TPM ni jeta jaita Chini ko tongmani niban tongmani abo success khanya ni ngakai abo mane odagao sang Supreme Court ni jeta bok NRC ni case abo no sang karitumna ni ngakai abo sang motharak na nangnai Tripura sa 12 lakhon bisingo maximum borok no jagao movement do tongna nangnai hangkai jotono o mothau phaiye tongmana tui mane bakha batha ke tongmana tui hangka maike khak war mangnai hangkai gentle softness mangnai hake tini ang o mothau thangka ang tinor tongmayang phaika tai khorsa phaibo bo tongmayang nai amake baike motharak nai jodi motharak angke Chini movement baike karak nai hangkan bagino president na bar koinamu sungo je mothano kaham ke salnani bagi mothani leader songna jahate bakha koi atike mothano karakhe tisai tongtong omanang Chini president na message namu sungo